Danas se nalazimo u Stojniku, u zadruzi Stojnik, koja je jedna od 4 zadruge koje su preostale u našoj opštini. Zadruga u Bosuti, zadruga u Partizanu, u Danosavi je nekada bila, još uvijek postoji, i zadruga u Kopljarima, koja je zbog blizine bunara i otkupa koji je rađen nekada mleka pogodna za proizvodnju, odnosno instaliranje pogona za preradu mleka. Ovdje postoje gotovo svi uslovi za projekat biodizela, znači za pogon koji košta 1.850.000 evra, a godišnje može da uštedi 2 miliona evra. Gde imamo ovdje ukopanu čak i jednu cisternu od nekih 30 tona za skladištenje nafte. Sam ulaz, postoji vaga na kojoj su kamioni nekada mereni. Zadruga kao takva je u stanju likvidacije. U zadnje 2 godine skoro 200 zadruga u Srbiji je likvidirano i preneto u vlasništvo države. U današnjem periodu, znači kada se sumiraju rezultati decembar 2012. godine, 1503 zadruge je predalo završni račun u ovoj godini, 650 miliona evra zadružne prometa su ostvarile, ali sam zadružni pokret, da ga nazovemo, je u velikom problemu i neophodno je kroz prizad, kroz privilegovano izvozno društvo koje je postojalo 30. godina prošlog veka, obnoviti celokupan zadružni pokret, odnosno zadruge koje su likvidirane, a u zadnje 2 godine država ne zna sa njima šta će, da se prenesu jednostavno po jedno centralno poljoprivredno preduzeće u svakoj opštini u Srbiji. Prizad, onako kako se danas predlaže, je moguće obnoviti na način da u svakoj od 148 ili 150 opština, da kažemo, u Srbiji bude postavljeno po jedno agrarno preduzeće koje bi bilo u mreži Prizad i koje bi kao takvo organizovalo na lokalu u samoj opštini proizvodnju i ove objekte stavilo u funkciju. Uzalud je u Srbiji govoriti o nekakvim kreditima, o nekakvim zajmovima, ukoliko se mladih 50% mlađih od 30 godina praktično javlja kao nepotrebno. Nezaposleni su i osjećaju se nepotrebno u Srbiji, u kojoj je nekada omladina bila osnovni stub zajednice i razvoja i svega. Danas se govori o milijardama koje treba zadužiti iz inostranstva, u stvari treba se obratiti mladima, i sve dok u ovim zgradama ne bude zaposleno 10 ili 20 mladih ljudi, uzaludno će biti i otimanje novca od tajkuna i zaduživanje u inostranstvu i zaduživanje od MMF-a i sve ostalo. Prizad je, dakle, organizacija koja je postojala pre Drugog svjetskog rata i koja je 1920. godina od strane Nikole Pašića bila, dakle, inicirano njeno formiranje, da bi negde 1931. godine bila formirana, odnosno sagrađena privilegovana agrarna banka, koja bi bila u periodu koji predstoji osnovni stub najmoćnije poljoprivrede na Balkanu, koja bi mogla i trebala i morala da bude poljoprivreda Srbije kao najmoćnije države na Balkanu. Danas vizija razvoja poljoprivrede Srbije mora da se zasniva na ljudima, a ne na novcu. Posebno ne na novcu koji dolazi iz inostranstva i služe u stvari da se generacije koje dolaze, upravo ta mlada generacija koja je nezaposlena, učini ropskom i da se na taj način ova zemlja učini beznadnom. Da bismo mogli da krenemo napred, neophodno nam je i privilegovana agrarna banka, čija se zgrada nalazi i dan danas na trgu Nikole Pašića u Beogradu,
dok se na Obilićevom vencu nalazi Palata Prizad, odnosno upravo ovo što govorim, privilegovano izvozno agrarno društvo, da se obnovi u toj zgradi u kojoj je danas Tanjug, kako bi se moglo napraviti ukupno 150 ili onoliko koliko treba agrarnih klastera preduzeća u svakoj opštini Srbije.